ajajingenna nabita merupakan ipamase oleh reform Allah. Menjalankan agama sesuai perintah itu baik, tapi menjalankan agama dengan penuh adab dan akhlak itu mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui hikmah maulida rilalenna kesempatan malebi ewe untuk lebih barakatna lonit mai lebih riolo bacangi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua itu pajajiata ia mana sininna guru-guru ta ia purai pak guru ki nania didiki nania sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Engkangeta hadire mak depungan dilalenna ieu masjid mak barakae de gagalain akata sanga dieloki mapitangi tanrang aryo renungeta nasaba apolengenna ulen Rabiul Awal. Upakulingi engkaki hadere mak depungan dilalenna iahe masjid mak barakae de gagalain akata sanga dieloki mapitangi tanrang aryo renungeta nasaba apolengenna ulen Rabiul Awal. Pertanyaan aga sabakna makkedai topan ritata Rabiul Awal huwa Rabiul Anwar. Ia tu ulen Rabiul Awal, ulen Rabiul Anwar, betuanna ulen natajangi. Pertanyaan agaro kira-kira sabakna na ulen Rabiul Awal riasengi Rabiul Anwar ulen natajangi lianna ulida fihi nurul anwar nasaba rilalenna ulen Rabiul Awal rijajiangi tajangi ia naritu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narimakuanna naritu hadirin yang dimuliakan Allah mompo ipakutana makkedah. Lalu mengapa kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad? Agaro kira-kira sabakna nato pada engka mario renung nasaba ajajingenna nabita. Ternyata makkedai pape balinna topan ritata mario renuki nasaba ajajingenna nabita bergembira dan berbahagia karena kelahiran Nabi Muhammad itu merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran. Engka ngetak mario renu
nasaba ajajingenna nabita merupakan ni parentana fuang Allah Ta'ala rilalenna akoram marajai. Pertanyaan, tege monro ayatna terdapat di dalam surah Yunus ayat 58. Surah Yunus ayat 58. Maka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka defong Allah Subhanahu wa Ta'ala, kul puadangi romenna, sampaikan kepada mereka, bifadlillah nasaba engkangenna pak berena fuang Allah Ta'ala, wa birahmatihi nasaba engkangenna pamasena fuang Allah Ta'ala, fabidzalika falyafrahu, si boleh-boleh nalalo Mario Renu. Berdasarkan ia rodendre ayae nasuroki kuang Allah Subhanahu wa Ta'ala Mario Renu nasaba engkangen napa masena nama kedai topan ritata apolengenna nabita ajajingenna nabita merupakan ipamase pole rifong Allah Ta'ala. Tegai dasarna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De nariutus ku Muhammad sanga dimancaji pamase lori sininna alangi. Berarti kedatangan Nabi Muhammad adalah rahmat, sementara Allah menyuruh kita bergembira apabila mendapatkan rahmat. Sehingga samanna elo imak kedafong Allah Ta'ala, bergembiralah kalian karena kelahiran Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, pamase lauri sininna alami. Taparajai kaat dampeng hadirin yang dimuliakan Allah, puang Allah Ta'ala nasuroki Mario Renu nasaba ajajingenna nabita nekia fuang Allah Ta'ala de na puadangi makkedayagai carana Mario Renu upakulingi nasuroki fuang Allah Ta'ala Mario Renu nekia de na puadangi fuang Allah Ta'ala makkedayagai carana Mario Renu. Aga betuanna itu berarti silahkan bergembira, silahkan ekspresikan kebahagiaan dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tapi bagaimana caranya? Disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Ya narosabakna bisa jadi antara satu daerah dengan daerah yang lain si salah carana memolu nekia pastinya semua berbahagia. Walangi contoh, bisa jadi gayana totanduk tedongi memolu engka si salana si bawa gayana topan kajene imam molu aga sabakna taparajai kaat dampeng sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu engka salah set di masiji ihadereki mamolu dek nama bela pole lawawoi aja na urampe asenna ya ro kamponge nasabak te sengamai aga sabakna si pungenna uwisen riasenge ammaulukeun napaku runtuk modele ammaulukeun makuro modele. Pertanyaan, maraga memang gayana kuro masiji tamak kak di dalam masiji maseleng ngak nataro nasabak makbari si ibura otie makbari si poko otie tapi tania atelo di buana neki aga buana yang robura otie ternyata makbari si bura otie maega duria buana napaku runtuk poko oti mak buah durian. Tapi sayana
sayana namu si batu dek to gagam mendre oto. Bisa jadi gayana to si dendrenge, si salah gayana to Mangkoso Imam Molu, gayana to Sulawesi Imam Molu, si salah gayana Jawa Imam Molu, gayana to Indonesia Imam Molu, si salah gayana Ara Imam Molu. Caranya berbeda, tapi intinya sama. Semua berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Neki yang mompo ipakutana. Engkame toga roda sarna, engkame toga roda lelena, nasabari mebuki andre kandre, mak balancaki nasaba ajajingan nabita. Apakah ada dalilnya? Ternyata ilolongan ngiri lalena dua telui kita, narampeangan ngi topan ritata, salah sedi werek kadana pangulutta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat marpe nabita ijami tamak suruga, maka dai pangulutta Abu Bakar As-Siddiq, man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Maka dia nabita, maka dia pangulut Abu Bakar As-Siddiq, man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi, nigi tau balancai waramparana namu se dimi dirham fi maulidin nabi, nasaba na peringati wi ajajingan na nabita kana rafiqi fil jannah, majepu si bawa kak tumati rilala surga pamasena puang Allah Ta'ala. Mamuarei iaro ini purai mak balanca engkaki masih dekangi warang parata dalam rangka peringati ajajingan na nabita iyewenye. Mamuarei iaro oleh-oleta mancaji wisaba nato mutama rilala surga pamasena puang Allah Ta'ala. Allahumma amin. Narima kuana naritu nareko taunda ngapai menghadiri mamolu di masjid ta dek matu nama gaga nareko tataro malopo-lopo panten. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iya rodendre watuku tama rilalenna masjid ta sempaka mapikiri maka damaraga romatu kedo-kedona budu Islamic Organizer untuk matur iyahe acarata nasabat dek gaga wita mimbara nataro yolo nekia ternyata letoi gayana. Alhamdulillah sempaka mapikiri maka da aga romatu ubicara nareko macerama ki di masjid tahe nekia ubaca-baca spanduk ia engkai imon rikue. Ternyata penekanannya adalah membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah. Nareko nabita maelo ribicara maega wedding irampe upakulingi nareko nabita maelo ribicara maega wedding irampe. Nekia mama deni set di kisah riala hikmah rilalenna iyewennie engka hubunganna si bawa temana acarata iyewennie. Disebutkan oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala, konon salah sedi sahabatna nabita sekaligus sapisenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riasenge pangulutta Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa jahaza Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma'al wudu'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sewa waktu pangulutta Abdullah ibnu Abbas
napas sadiangi wi nabita uai untuk napakai mak jenne nabita. Upakulingi Abdullah ibnu Abbas napas sadiangi uai nabita untuk napakai mak jenne nabita hina hamma alaihi salatu wassalamu bisalatil laili riwatunna nabita elok moto masem pajam peni. Ketika Nabi ingin bangun melaksanakan salat lail, engkai panguluta Abdullah ibnu Abbas pasadiangi uai nabita untuk napake mak jenne. Pertanyaan, iga memang yaro Abdullah ibnu Abbas. Menurut riwayat, yaro Abdullah ibnu Abbas wattunna mate nabita umurukna Abdullah ibnu Abbas napai kurang lebih 10 tahun. Upakulingi, ketika Nabi meninggal dunia, Abdullah ibnu Abbas baru berusia kurang lebih 13 tahun. Berarti riwatunna tumu panabita iyaro Abdullah ibnu Abbas anak-anak mupi, masih anak kecil. Napas sadiangi nabita uai untuk napake mak jenne riwat tumailok na nabita moto masem pajam pendi. Selesai nabita mas mak jenne fa asyaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakifa bijiwarihi. Nabita nasuroi Abdullah ibnu Abbas nasuroi iarodendre lapunganana tetong risampinna nabita. Selesai nabita mak jenne elok dinapasile narasem pajam peni, maka dari nabita ibnu Abbas tetoko risampiku. Neke apa yang terjadi? Pangulutta Abdullah ibnu Abbas iarodendre lapunganana dek na teton risampinna nabita nekia malah soro i lauri mondri maselen nabita. Falamma intahatis salatu gangkari mondri purana nari pasilen nereng sempajangi. Selesai nabita mas sempajang peni, faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makutanai nabita ri lapunganana makutanai nabita ri Abdullah ibnu Abbas makadai pakutanana ya ibnu Abbas ma mana'aka antakifa bijanibi. Maka dia nabita ibnu Abbas agarom mahalangi ko nade muteton risampiku. Makutane nabita ibnu Abbas agarom mahalangi ko nade muteton risampiku. Mapebali panguluta Abdullah ibnu Abbas maka ya Rasulullah anta ajallu wa a'azzu min an uwaziyaka. Surona Allah Ta'ala iko na tutau liwa rajamu, iko na tutau liwa lebihmu de nasitina jari seseku teton risampimu. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang sangat mulia, engkau adalah orang yang sangat agung, tidak pantas bagiku berdiri di sampingmu. Gangkan nasoro ilori mondri fada'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam gangkanna nabita nabacangi pak doangan pangulutta Abdullah ibnu Abbas nabacangi pak doangan iaroden lapunganana maka de pak doangan na nabita Allahumma atihil hikmah Allahumma atihil hikmata puang tawere laloi hikmah ia helapung anana. Hadirin yang dimuliakan Allah, nareko rien kalinya ia roden rekisai maponco namaripe upakulingi ia roden rekisai maponco namaripe nekia maliu betuana. Pertanyaan agayaro. Yang pertama, maka dari topan ritata Abdullah ibnu Abbas memang anak
Nekia napa guru ki se digau parelu tak makeade nan niama pakalebi rinabita. Upakulingi panguluta Abdullah ibn Abbas memang anana neke napa guru ki se digau parelu tak romakeade nan niama pakalebi rinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taparajai ka adampe menjalankan agama sesuai perintah itu baik, tapi menjalankan agama dengan penuh adab dan akhlak itu mulia. Pertanyaan, salaga Ibnu Abbas, madosaga Ibnu Abbas nareko tetongiri sampinna nabita pape balinna de nama dosa nasabak nabi tametos suroi nekia malebi gauna nasabak soroi lori mondri gara-gara apa kalebina nenia akke adekna ri nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekuni he parelunna akhlak e nenia pangaderengi taparajai ka adam pun engka anak santri tak rimangkoso macam mengaji anak mahasiswa maka si batena mengaji pada baru dendre batena korik tak mengaji anak selusur malebit taruh dendre mengaji maka si carana mengaji tetapi ia rawatuna mengaji 5 tahunna kateni wis maik 5 abio kateni wi korang gangkana selesai mengaji ukinya ngiwa iya mi si bawa alena misengi iya mi si bawa alena misengi ukiringa ngiwa maka daka alhamdulillah maka sila da sedih lagu-lagu muna tetapi untuk kedepannya maka sikap kui putara imodele nalimai tangan kiri memegang mai tangan kanan memegang Quran. Taniama dosa nekia perlu ki makiade malebi agamai nareko ipajopai nasibawai akhlak nania pangader.